Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Hansepi Tangte Pini Abirta Angton Ben Archuponikta Deadlifting mate alin ke ongkirung along ranjiti mungpen hini angdeng cepa undun. Ni jang Karbi Anglong ke parlo lakha troksi kopili constituency arlo khiruni prilopen deadlifting mate alin ke ongkirung along ranjiti mungpen hini angdeng cepa undun. Chitia chiklo ni phai ingko dake thom arni deadlifting kirung kache patelong khiruni prilo be arong amekar inu ranjiti mung lapen alokot khonsing ti sopen Nagaland state along deadlifting mate alin ke ongkirung along hini angdeng chepa undunsi West Karbi Anglong aphan nongme ke wanpi Monit akailong ke toklang pen deadle nongme ke wanchot kali kapathu penta khai lapen AP epo don rap aphan nongme wanpi un Lason si khiruni inghi fitness mate West Karbi Anglong pen ni phai ingko rakethom ningkan surihini ra ingko rakethom arni kache toidun ranjiti mungpen Nagaland state along alin ke ong mate deadlifting kirung along hini angdeng chepa undun bangso ajoine pini inghi gym fitness pen alang lituma phan karchu padupon Lapen alang lituma phan Nagaland along kachepate dun along Karbi Anglong Autonomous Council EM Rina Terangpi Lapen Protection Ranger Sikari inghi atumpen tangka maha cherap cheto tunpen Lapen la swajok Jesemet pet Sikari Hanse pen ke Japon ajoine ke chengsi ke Nagaland along si pathudun lo Lapen non ke wangchi December achiklo ke Haryana state along si chepate dun thuji pusi ning jepon Khiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel Cirula media antum kiri media aja kadang nang pajir lah. Nang koson ante pula sua adim lah dundet pe nasi nang sekena angdeng kelong koson lah so apa nang kan kan. Seken angdeng cepat le dan kelap pula. Ke ne nomor pasti cepalongi pasti bor ilah ta undet dah lo ne hini di kontel ra hini amat lan dong dun contoh lapen lapu lejer po bang sab sunang let cek lo nang let cek lo pian di pasang deng bang cilong menurutnya adalah sekian deng cilong rong. Pula so hukum. Jadi cepatnya nang ke dak Nagaland state kan si cepatnya nang lah. Nagaland state lah lapen Kohima state lapen Kohima. Lapen state ko anak farsi nang li parem lo. Nili ke parem ke lalu state ke Kotrok bak doji, latem nasi ni cedan nang kau. Dia kotrok bak, bak punya cedan sinali, sekena yang long itu. World River Day pu ATP en ponsi di pu alang roi ke pangchir ajai me kedeng po. Chiti ni phai ingko rapli ningkan surihini ra ingko reke thom arni dipu alang roi keter KR kasaur aphuthak World River Day pu ATP en ponsi Prime Minister Narendra Modi lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapin khatpon atingsi dipu ataun Kekrong pon put alang roi so kepang thirji asai kedeng pon katepatir pipon dipu LAC MLA Bida Singh Ingleng lapen Karbi Anglong DC Sangpi Majubita Bhagawati ACS alang litumpen Japon Linsi dipu tang krong put alang roi so kepang thirpon asai kedeng Karbi Anglong DC Majubita Bhagawati ACS pen phirang ke atumatheng lo ke thanpon dipu municipal board penta kepang thirpon asai da deng pon bomlo lapen Koson si lang roi ke pangthir pon chima lake sarkar penta asai kideng pon pedo lapen dipu ataun krongput kili alang roi so lake 2.8 kilometer ando dipu ataun ke krongput kili alang roi so lasi imina kedo arai alang roi so do pulote adung arai ke pangthir pon chi akinang sot lasi dipu municipal board penta awareness ke pipon akinang sot puta আমি সকলোৱে জানো এই ৰিভাৰ ডেৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ যি স্বচ্ছ অভিযান চলি আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে টাউন মিউনিচিপালিটি ডিফু মিউনিচিপালিটিয়ে সদায় এদিন স্বচ্ছ ভাৰত
অভিযানৰ আণ্ডাৰত আমাৰ স্বচ্ছতা চলি আছে আৰু এই যে ক্লিনিং অফ ৰিভাৰ আচলতে স্বচ্ছ ভাৰতৰে এটা অংগ যে ৰিভাৰসমূহক আমি কেনেকৈ চাফা কৰি ৰাখোঁ আৰু ডিফু ৰিভাৰ আপোনালোকে ডিফু নদী আপোনালোকে জানে ইয়াত 2.8 কিলোমিটাৰ ডিফু টাউনৰ মাজেদি পাৰ হৈছে আৰু এইখনক চাফা কৰি ৰখা দায়িত্বটো আমাৰ সকলো চিটিজেনৰ গতিকে মই ইয়াৰ থ্ৰুদি সকলোকে এপিল কৰিম যাতে নিজৰ জেগাৰ যিখন ঘৰৰ ওচৰৰ ৰিভাৰ আছে তাত যাতে একো ইয়াতে ডিফু নদীত যাতে একো তেওঁলোকে লেতেৰা জাবৰ নেপেলায় আৰু সেইটো কাৰণে মই মিউনিচিপালিটিকো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁলোকে যাতে ভিজিলেণ্ট হয় আৰু মানুহখিনিক যাতে প্ৰথমতে এপিল কৰে আৰু আজি এই স্বচ্ছতা অভিযানৰ ছাকচেছ আমাৰ NULM-ৰ যি আমাৰ সদস্যসকল আছে SHG গ্ৰুপ আছে 400+ তেখেতসকলৰ দ্বাৰা এই স্বচ্ছতা অভিযান আজি চলোৱা হৈছে ধন্যবাদ Lapen Dipu LAC MLA Bidya Singh Ingling Penta Pherangke Atheng Open Ke Than Ponke Karbi Anglong Chot Kalisi Assam India Chot Kalisi Pirthe Adang Angkang Pita River Cleansing De Pu Ajai Me Kedeng Pon Arni Lo Puta Than Pon Athe Langroi Kapang Thir Nangji Athe Langroi Alanki Jun Atum Tadu Lasi Laso Asai Kedeng Pon Lake Langroi So Chot Kalisi Hagor Alongta Keter ke Erjong Sido Pulote India Prime Minister Narendra Modi Jokta ke Pangchir Asai Deng Ponsi Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Kapin Khatpon Atengsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Penta Labangso River Cleansing Day Pu Asai Deng Ponangji Pusi Chitini Phai Inkorapli Ningkan Surihinira Inkoraketom Lake Langroi ke Pangchir Arnilo Pusi Thanpon News Text Report Karbi Anglong News Channel Karbi Anglong নহয় অসম বুলি নহয় ভাৰত বুলি নহয় গোটেই বিশ্বতে যে ৰিভাৰ ক্লিন ডে ৰিভাৰ চাফা কৰাৰ দিন কাৰণ নদীৰ বহুতেই নদীৰ পানী খায় বহুতেই ইয়াৰ নদীৰ পানীৰে কাপোৰ কানি ধুৱে কিন্তু ইয়াত লেতেৰা কৰে চাফা কৰি ৰাখিব লাগে এই চাফা কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এই এৱাৰনেছটো এইটো কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই স্বচ্ছ ভাৰত যিটো মানে কি কয় আদৰ্শ দেখুৱাইছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত অকল নদী বুলি নহয় সাগৰতো মানে খুব লেতেৰা মানে কি কয় প্লাষ্টিক সেইবিলাক পেলায় তেখেতে নিজে ওলাই পেলাই চাফা কৰে সেই হিচাপে আজি অসমতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইনিচিয়েটিভ লৈছে আৰু গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টতো সমগ্ৰ অসমত নিৰ্দেশ দিছে যে অন্ততঃ এই ৰিভাৰ ক্লিন ডে সময়তে স্বচ্ছ ভাৰত হিচাপে এইটো চবেই আগবাঢ়ি আহি এৱাৰনেছ কৰাব লাগিব লেতেৰা ভাবি থাকিব নালাগিব বিশুদ্ধ পানী খাব লাগিব এইবিলাক আপোনালোকৰ ওচৰত এপিল কৰিম বা অনুৰোধ জনাই ধন্যবাদ Rathur Pakpen Towarpi ke Panpo Lakha Troxy Kopili Constituency ke Parlo Rongni Aradatum Chelang Petpen Towarpi ke Pan Asai ke Klempo Barla Aporlote Babi ke Khaya Joini Towar Anta Huthip Ajoini Kedo Kedam Kisungpik Ajoini Langchar Lapen Sansika Arong Aradatum Chelang Petpen Amithang Arong Kacheleng Kemisen Chiaphan Langchar Pen Sansika Arong Atowar Pangthai Padupon Labangso atowar ke aprang PWD Department atumsi langchari pon. Bonta non ke thek pon longke PWD Department atum thangnat ke klempon avi ajok. Rad atumsi amina jungjung ke dam ke wang ke joy ke nang che phansi pangthai pon nang koklo. Bangso atowar sorkar kachari atum kilangle ajoksi rad chingrum petpen towar pi pangthai pon nang koklo pusi ningje pon rinti. Khiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel. Lalu penilai tum dak langcara awar arat atung dak trom kambora rong sarbaini kedua arat tum pen nilai tum deng pipan tu nilai tum aku pentar dipon nasi aku ke laso tuar ta nilai tum dikai aku ke PWD tu nona bang ke PWD ya veik der lo lasi nilai tum deng pipan lo wasi cepan nang koglo lasi sorkar atum ta lasu nilai tum lang cara ber tu lang citing to ka bang PWD aprang sontot na wan pi tek poson te nilai tum curuji la penon ke gawe igdar ajok nilitum nerong kali lo lang kada mang lang kada ber la pen pun nilitum takkan sika la pen lang citing kiloji la hai tum tak sik sakson lo nilitum son thot lo la sin nilitum pinia kas ni sila hinalong kacunung riduna lam bangke la so alam nilitum han sarkar long nang peli pitek to sonte nilitum han ne kasik sak bang kom jadi non cepan pe ala le lo te nilitum ta kedam ke bang osumar ke bikiti
Ati dak nilutum kiruni pen cici helu asi nilutum ta karbiang long CM sartum han mates keduan kadok ave karbiang long tin pan alang letum kas niu dah hin pen sinang pelipitek lote nilutum da suri kardom curu doni pusi curu lo nilutum dak awar langcara arong teron arong sar baini do laso sar klimsu ke sar tu manta son si nilutum kamatha lase alang letum yong si laso PWD langka da ber pen jenglok pulang hiting sok alang letum dak kilometer kiap ang bong do sodak alang tum aku ke niletum dihe saja aku ke PWD do niletum lahai ta cuklem nang ne non bang ke tipot si avigan mala si sorkar hinum hanta kacuni ridun pada glo nilehin kan ga ardok Karbi Anglong Angkangpi tekokti ki hong hapongru atumapan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang di Phulangkung habe along wheelchair kironpon. Di Phu chitini pai ingko rapli ningkan surihini ra ingko rakitom arni di Phulangkung habe along Karbi Anglong arlo atok anu kedo atum hong hap hongru tekokti ki atum kedo kedam katora atumapan Karbi Anglong Autonomous Council CEM MP atum awar sai 1 PC pini di Phulangkung habe holalong wheelchair kironpon ajai me kedengpon. Labangso awar sai ke wan lake Central Government pen Social Justice and Empowerment Ministry pen ake joy pen kiron ponchia phansi awar sai wan lo. La pen pini total wheelchair kiron pon long lake surhinira pharo plira trok ahem tun atuma phan panongsi ron pon po pusi pherangke athengno ningje pon. Lake Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong aphansi panonglo. Lake MP Horan Singh Bay Central Government pen Chinki Chethan Chingwai Ponsi Labangso Awar Saikime 1 Pilo Pusi CEM Dr. Tuliram Ronghang Pherangke Athengnu pen Pat Birta Pachethang Pon. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen Kateko Katiki Hong Hap Hongru Atumaphan Warsai Piponchi Lake Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Kapachethang Pon Aronadoi Scheme Ration Card Asman Card Akijoy pen Claim PC Ron Pon Poputa Than Pon. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Penta Non Kivangji Aningkan Ningkan Surihini Ra Inko Rapli Pen ke E Phong Akera Pipon Po Kidu Kelak Mate Tekokti ki Hong Hap Hongru Atuma Phanta Pusi Birta Pachethang Pon. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Central Government Andarote Aji Bitoron Kora Ise Jibilaka Dibang Family Karne Social Justice and Empowerment Ministry Pride dia hoise binamulya distributioner karena aji dibang jibilaka dibang ase Karbi Anglong total 2466 family ase tenglokor karne aji binamulya ami Karbi Anglong Autonomous Councilor darahe dia hoise kintu gotekhini asuni tu kendra sarkaror asuni kendra sarkaror pot hoise amar hanghot MP Horan Singh Bay Dangoria tekhete Central Government logot alochona kori মন্ত্ৰী লগত আলাপ আলোচনা কৰি তেখেতে সেইবিলাকৰ আঁচনি অনা হৈছে গতিকে কাৰ্বি আংলঙৰ যিবিলাকৰ দিব্যাং ফেমিলিবিলাকৰ অভাৱ অভিযোগ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আজি সেই যিবিলাকৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে আপোনালোকে চাইছে পৰিয়ালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই গোটেইখিনি ইয়াত আছে 2466 ফেমিলিক বিনামূলীয়া বিতৰণ কৰা হৈছে তাৰ লগে লগে তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি অৰুণোদয় স্কিম আমাৰ Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarmai announce কৰিছে যে যিবিলাক দিব্যাং ফেমিলিৰ কাৰণে অৰুণোদয় স্কিমৰ বিনামূলীয়া দিয়া হ'ব অৰুণোদয় স্কিম তাৰপিছত ৰেচন কাৰ্ড আৰু তাৰপিছত আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ডৰ সেই তিনিটা আমি যিমান পাৰোঁ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম তাৰ বাহিৰেও অহা বছৰ আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ নিজৰ পুঁজিৰ পৰা তেখেতসকলক কিবা একালীন সাহায্য ওৱান টাইম এছিষ্টেণ্ট সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা চেষ্টা কৰিম ইষ্ট ৱেষ্ট মিলাই পেলাই টোটেল 2466 হৈ যাব গোটেইখিনি ব্লক নহয় যিবিলাকৰ ইয়াত প্ৰজেক্ট আছে যে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট যিবিলাক আছে আমাৰ CDPO আণ্ডাৰত তেওঁলোকৰ কিমান আছে সেই ছাৰ্ভে কৰা হৈছে প্ৰত্যেক CDPO আণ্ডাৰত আংগনবাড়ী হেল্পাৰ্ছ ৱৰ্কাৰ্ছ তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভে কৰি সেই লিষ্টটো দিয়া হৈছে সেই লিষ্টৰ মতে বিতৰণ কৰা হৈছে Phuluni constituency ke parlo Borsing Hanjang Amoron along Joint District Workshop Board sa Saktikaran Abhiyan 2.0 amai tapaman po.
Pini chiti ni phai ingkoi ra phli arni phuluni constituency ke parlo bor sing hanjang amoron along joint district workshop board sa saktikaran abhiyan amai pamanpon labang so amai long kachetong dun lake man peng kedo dipu LA lapen MLA bida sing ingleng lapen man kedo hawar ke hat LA lapen MLA dor sing rong hang lapen ongdung kit hekiding atum chetong dun lapen bangso amai long ake hai dor sing rong hang ahin pen lam the kaning chepon Pini ke nilitum kosonsi BJP party kapang tang nang jima mate kosonsi claim dam nang jima lapen kosonsi rat aphan development akam ke claim nang jima lahai ahinsi chingki chingwai pon pusi MLA dor singrong hang ahin pen phirang kia thengno lam the nang chai du lasonsi bang so amai ing samchin pen pachun ponlo khuluni pen bidor sing terang karbi anglong news channel Pini ke niltung la party akamang deng muka और dung 26 तारीख पेन 30 तारीख आन ला बोट कुमिटी मुका आन kapang tangi apa nabang si pini ke boat community ke wang la IT cell tumpen la pen la boat community in charge kado tumpen pini training ai sabo chipi 26 तारीख पेन 30 तारीख ang bongan matang te 2 तारीख an kosom si tum party kam claim dam mai ma la hai party meeting pini ma asi tum ke wang ger ni uthot GP Jipai Ponpen Radapan Hai development ka do we claim pon di pana bangsi nel tum lai ka do we pini party meeting no party leadership training apine dolama so Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do mi thak mi kurwang thu